Hello guys. Second day. On the way na kami sa Gijon. Gijon que nos vamos. Outfit check. Es un día muy lluvioso para los parisinos y me voy a poner la capucha porque no me quiero poner mala. Ba't ako nag-i-English, guys? Ay, Spanish. Mira, mi bebé está poniendo su... So, medyo maginaw. Maginaw ba? Sakto lang. Mahangin lang. Tapos nakalimutan ko ang aking guantes. Okay, let's go! Vale, y ahora... ¡Woo! Guys, di naman maginaw, guys. Guys, apakaganda naman ng weather. Like, sinaktuhan talaga namin to kasi like, we feel different. Oo, gusto namin yung hindi kita yung Eiffel Tower. Gusto namin yung Like, we like cloudy. this weather and we want this weather. Like, Kasi you know, everyone wants to see the Eiffel Tower like and perfectly, we are just but chilling. gusto namin yung cloudy, Sabi yung yung, medyo nahirapan okay lang, kami. ina. Nakakatakot naman ang elevator nila. Bakit? May Ba't atensyon! mo may racket? Atensyon! Parvi, parvi. Fuck me. You see that shit? Étoile et voilà, le Michoulette. It's raining rain in Paris. Bien tiempo. Le bebé, le bebé. Pero dun yung ano, amor, yung desayunahan. Tingnan natin kung paano i-scam ang aking jowa. So, ayun na siya. Étoile et voilà, le Michoulette. Nababasa kayo guys. Hindi nyo alam, basang-basa ng camera ko. Mamaya na lang ulit. Nakabili kami ng dalawang paraguas. On the way na kami sa desayunahan. Gutom na kami. Hindi namin actually alam kung ano to, pero brioche daw. Ito din brioche, no? Pero may something. Feeling ko may something to sa loob. Ito chill lang. Pareho sila ng toppings. Somos iguales. Sobrang rainy, pero okay lang. Rainy in Paris. Siyempre, hindi mawawalang coffee. Anong oras na, amor? Anong oras tayo magdedesayunar? Let's go 10:30. Okay. Sabi ni ChatGPT, alas 10:30. Kamusta ang coffee? 3. 3? Out of 5. Ang brioche mo? 1 out of 1. Masarap din to. Mira, nasa prowares pa. Yes. Masarap to. Choose one. Étoile, Michoulette. Mira! Guys, ang ginaw. Uy, mashiki, chuk-chuk. Mira, ya estamos. Ya está, vámonos. Ya está. Para nakalimutan namin na umuulan. Pero look at this view! Oh my God. Paris, check. Dito kami sa Chocajer. Konti pa yung tao. Kasi na umuulan din eh. Like, stay at home sana talaga kami. Pero, konti lang ang araw namin here. Yeah, it's limited edition. Limited edition. ¿So eso? ¿Cómo se llama? Arthur. Tout homme crésant le comme il respirait, mais le Está reste... congelando mi mano. ¿Ponte los guantes? ¿Y tus guantes? Lo estoy bien. No, estoy sospechando. No, estás sospechando. Ponle aquí, dito. Toma. Mi amor, soy tu mujer. 안다이, 안다이. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동 Welcome to Paris Hilton. Ta-da! Okay.
Tama na. Lakas ng ulan. Kamusta ang experience? No, está bien. No está mal, Ining. No me quejo. No me quejo, mira. Está bien. Uy! Ay. On the way na ka... Uy! Por eso, amor. On the way na po kami sa Ganun mo sa amin. Puente de Alejandro III. And we are here in the Sena River. So, dire-diretso. Feeling ko yun na yun eh. Yun na yun. So, arat na. Ah, sí, sana mira. Talaga. Sí. Vamos a ir para allá. Tawid tayo? Let's go! We are under Alejandro III. El puente de Alejandro III. Tadaan! Tataas kami. Makikita niyo yung mga goldie thingy. Nasa mga rats. Guys, may nakita kaming rat kanina. Napakaganda. Pakita ko sa inyo here. Oh, mira. Isang pes! Ganda. We are here. We are here. Dito na kami sa Puente de Alejandro III. Maganda, mas maganda to sana paggabi, no? May ilaw. Pero está perfecto. Ay, hindi nyo kita. Guys, yan ang view namin. Yan, with the Eiffel Tower here. The left. On the left. From the left. Tara! Tapos doon, ang dulo, hindi ko alam kung ano yun. Ayun, ano yun? Ooh, look at this woman! Slay. Este. Si Caracol. Karakulo. Guys, nagharap na kami ng kainan kasi nandito na kami. Plaza de la Concordia. Ayan po, wala po akong ma-explain kasi wala akong alam sa culture ng France, Paris, and everything. Pero ito ang one of the visited places sabi ni ChatGPT. Andito namin sa Plaza de la Concordia, España. Charot. Mi amor. Ing-ihi na rin kami. Giniginaw na. And after that, what? Let's check na lang kung may malapit. Kung hindi, uwi na lang tayo. Parang nakita na rin natin yung mga principal today. Tara. Hindi na pala. Spanya! Amor, nasa tubig ka na naman. Yeah. Nasa tubigan na naman ako. Andito kami sa Le Fossin. Ay, so. Kain lang kami guys. Tingnan namin kung anong meron sa menu. Pato la kaya. Pastita de trufa y de entrante esto. Caraculo. Guys, let's try the nail. Nail polish. A ver. Napaka-scary. Amor, al revés. Al revés. Al revés. Amor, al revés. Welcome to Paris! Hey, thank you. A ver. ¡Qué asco! ¡Ay, no me lo gustan! Pensaba que era escogerlo. Quería probarlo. Mira, pues nada más. Sarico. Kaya mo yan, amor. Míralo. Y, a ver. Está bueno. ¿No? Aquí está el pollo y la pasta. Kaya na kami, guys. Eat well. First bite. Okay. Thank you. Tiene fuego. Baka-strong independent woman naman ang aming kinain na crepe Suzette. Puro alak ba? So, wala. Nagpedir na lang ako ng asukal. Asukal, dice. Tapos, medyo na tayo guys sa last parada natin for today's video.
nandito kami sa Jardines de Tilituntus. Charot. Chili Jardin de Tuileries. Chili pinchi. Chili pinchi. Jardin de Tulitu. Amor, may fotoin ka. May fotoin niya. Ang melon niya. Ang melon niya. After this, uwi na kami. Medyo basa na lahat. Like literalmente. So, ayun. Bisita lang kami here. Tapos kuha na kami ng metro. Tapos, look at the views, motherfuckers. Nginginig na ako. Ngininginag na ako, amor. Ngininginag na nagnig na ako. Tingnan naman, apaka-perfect naman ng pagkakat nila. Cutter sila eh, cutter. Sila yaman, cutters. Nail cutter. 1 to 10 pala yung food, yung lunch natin for today's video. Overall, 6. Ooh. No, 7. Overall, 7. 7. 2? 7. Scopiadora. Eres un copiadora. May photos siya. Now, our plans for here is maghanap ng food. Sorry, nakahanap na kami. Pupunta ng, like, we're on our way. So, this was alas 9:30 na ng gabi. Let's go na, guys. Apaka-Parisian namin. Time to hunt food. Dito ata no, idol. Medyo scared kami kasi nga nagtao dito. Tapos may mga abandoned What's your places. theory here where you're scared? Huh? Yung catacombs. Catacombs. Pero catacombs is in Paris. Ah, ano. Okay, adios. So, ito yung place. Parang okay naman. Parang lang, amor, takot ako. I-record natin lahat. Malay mo, ma-viral. Huh? Guys, abandoned place. Ito, school to eh. School to dito. Grabe. Estás corriendo. Tiene miedo. No tengo miedo. So, yun ang kinuha namin. Chicken and special. Like, one is spicy and another one is not that spicy. Okay, guys. Back to the hotel. Nagkikihar si Idol kasi isa lang beses kami kumain. Okay, this is Curry pop. Korean pop. Korean pop. And this is the special. Korean pop. Vamos, te ayudo. Kargado, no? Es kasi la mismo, no? Ito yung nilagay sa akin. Putik. Guys. En el trabajo. Ni feliz, ni tengo un propósito. Y sin eso, hoy Ang weird naman sa sabi. derivo como un río. Laki. Hola. Seguro que tu cara me... Inocente. Mirad, soy un veterano de guerra. Yan daw yung condecorado. pinaka-typical na Tengo pagkain mucha sa France. Seamos sinceros. Solo sois mercenarias baratas. Está claro que mi deber es deteneros. Buen chiste. Gracias.